Sabat kena beli ninggalin adi jani. Sakit hati rasa berdewekan beli. Tresna sujati tulus nyayangin adi. Kekutang jani ngangguan kita kenapa didi. Mirip subah minggu beli dusing tain kamu. Karena beli sibuk makuli uli pidan beli nungan hanggai. Karena beli pangpayu di bagian. Nangin ne jani adi ngamadihan beli dini. Karena beli dusing dan malali. Ngide beli ya nabi terus sangat dibuka kakini beli bisa lakar megadi. Minggu beli dusing tain kamu. Karena beli sibuk makuli uli pidan beli nungan hanggai. Kan